Tala Fou whapopōnga mo Tala Fou ma le si ufonga le lau mua I Wellington mo le nei tai ao le Sāmoa mua o September lua whelua tolu. A ole I tāpunia tau wanamanga whaai o al palemene mo le nei paia inga I le aso ana nafi. O se avanua na whaongaina e taitai o vaenga whaupwhai taitasi. E toi momoli ma whaaleo tele atuai a lātou polisi I le mao tafono. Ma saunoanga whetu ia le isi I le tasi. Na matal saunoanga le palemia e winga le mawa e o le taitainga le leipa. I le tolu tau sanga o tuanai. E au fie le whaafianga iei ma le whaama I tele o le COVID ai sa atili o na le whaingo fie. Ina watula I mai a vea o ia ma palemia le masino Januari. Ai whetau I ma whaafi tau li te tele. O lo longa I au kilani ma le whao ka pelielo. O le mawalalo numero tangata le ini ngā luenga ma le vave le whaopoponga o tutongi. Na ilo le alu ilungo le tau o le soifuanga. O nisi o vaenga te tele na o lato au sia. Na sauno Chris Hipkins. E te tau le atunu o na mātala I se whainga mālo le atumu I whaafi tauli ma le tele o tupe whaititia e whaia e le National Act ma le New Zealand First. Masa ia whai ulo na talo whaatou whaia Michael Woodhouse o le vaenga le National. Na amatal saunoanga le taitai o le National, Christopher Luxon I lona whaapea atu o le saunoanga whaai ua Chris Hipkins. O lana saunoanga muli fo ile vea I o ia mapale mia. Ma sa te tauna avea o se saunoanga whaato ese. E te tauna whaato ese Hipkins I tangata. Na afia o na o amionga tangata ie whaia o se whainga matalepe I whale o loa. Whaapea I ma ilato o lo whaingai ma whainga tai le tuto nginga o mō kesi. Sa ia whaafetai le pale mia o na o lana tautua mo le vaenga whaapwhaia le National. Ma ua sauni la lato vaenga e taita I le malo. Ma ua maana na o tangata I se suinga bei o na saunoa Luxon. I se saunoanga le taita o le Act David Sāmoa na ia ta waile pa ua le lango mo le leipa. I fesili whaapalota mai tangata lau tele ia o mawai atu. Ma ilona manatu, e ala ona tele le lango mo le Act. Ona ile ini ala tau folfolanga I tele e whaia, a ile mawhai na whaatau na wina, o le popolenga mo mua tangata, o le sitia o le tau o le soifuanga. Ma ua le isaonga le mo fo ile atunu I le tele o solito la fono, ma o whaafi taulia I lalo le whainga malo le leipa, pe ona whaalia e Sāmoa. Sa ta ue le tasi taitai o le Green, James Shaw. Le mawa o le ngāluenga la lātou vaenga, mo le suinga o le tau, ma ia ta ua le whaanaunanga o le vaenga whaapwhai le National, e ta au file whaanga solonga le ua iei nei. O le taimi le nei, e te tau wai ona whaia ngā yoinga e whaatatau, I le suinga o le tau, I le saunoanga le tasi taitai o le vaenga whaapwhaia Māori, da wiri Waititi, o lo lātou mana onga, ia whaamuta leo langa mativa I tutono au te aroa, whaapema le whaafitau li mō tangata, wale ini mea e nono foai. Ua tāpuni aloa ia I paia inga le palemene, e sauni atu mo le whainga palota I le masino o ke topa. Na taitai I whafo mai le palemene I le asoana nafi, ni tangata te te eo le whaala potopotonga o le Green Peas. Ina ua whaalawelawe a o whaia sa saunoanga le tasi taitai o le Green, Marama Davidson. I le taimi o fesili matali, I tau o le manga whaai o le palemene, a o le I whaia le whainga palo ta tele. E to tolu ni tangata te te ena iei mani a lato fuala no piniki, o tu se whaupunga I whaapea o tele povi. Ma o le taimi nei, o le whainga palota, mo le suinga o le tau. Na ta ua le so upa le Green Peas, Christine Rose. Wa tala vetaubi le lea whaamanatu, a o sauni atu le whainga palota, ma o la lato wala au I whaipule. Ia wave whaia se fufuanga I whaititi ai kasa o ona, mai company te tele ia ngā o sia o loa mai le susu. Wa lewa telo na whaatuwai ia company. Ni a lātou ngā yoinga e tatau na whaia whaititi ai kasa o ona, mai a lātou ngā luenga, pe ona ta wai le so upo a le Green Peas. E silia ma le tausanga ua no fosala I se tau le ai le whale puipui, o nolo na whaonga ina se seo tupe lau whaila fonga. E lata I le lua se lau wafe tālani vai ngā tupe fsoswani al malo sa wha tupe na I tutongi o tangata whai ngā luenga. I le taimi le COVID se foluiva, na whaaluina I lea tau le e ta aloa I ta alonga whai tupe o tau mafa, makalapu whaafia mō tangata mātutua. Na whaasalaina Nathan Peter Irving Downey, I le whaamasinonga whaito malo manukau, I le a soluas fululima au kuso, ina ua whaamaunia o na molianga. Olo na tuuina atu ni talo sanga pepelo se fulumaleiva mō tutongi, ia sa whaatupeina le malo, mola na company, o le Protective Systems Limited, I le vao mati ma au kuso lua feluas fulu.
pe ona whaalia ia le matanga luenga o anga whesotai. Na manuia na talo sanga na tu ina atu mo ia vai ngā tupe, masai tu ina atu se lisio ni tangata whai ngā luenga, e au fiai mai a peitai, ina waso so eina le MSD, ma mawai e le ini tangata whai ngā luenga le company, mai le iristala ina foi, i wha maumonga mai le whalitupe na whaalia ai. Sa ia tatongi ina le fitu se fulwha fitolu se lauonus fultolu tala fitu tolu sene, ini kone karate le piliota na ia mawai le tupe mai le MSD, ai tu samale sfulfitu afe valu se lau i vaono tala sfululima sene, na alu ilana ia lava te o ngā tupe. O le isi se lau lua sfultasi afe fitu se lau sfululua tala na tatoe ai, sa alu i le kampani ma ia lava e au fiaini tupe na ia fa alu i ta alonga fai tupe i lunga o upenga ta fa ilangi, ma isi fa afia fianga. Wātangia mai le ielo sa utanga o ni tangata na maali leo i New Zealand, ma le taule le akana ta lea ua mō lielo na fsoso ni tangata i pule i le ola sa itulou, e ala ini vai la awe whaamuta i le soifua na ia whaatau ina ato, e tu sai mani su e ngā fōma i mō tino maali leo. E li mas fulfitu tau sanga o Kenneth Loa, na loka ina le masina o me, ma Sāmoa ina ilo na whaatau ina ato oni o Loa, e fesosani i tangata i whaamuta soifua i lungo ni upenga ta whailangi, pe o na lipoti aia le Guardian, e silia malfase fulu atunu na whaatau atu ia i lea tau le akana ta ia vai la au. Mai whaapesilia ma le awhene a fifi na whaatau atu ia tunu o i whafo, ili i potia fōma isu e tino maali leo, na tā ua i lea soa na nafi, leono ia yo ni sootanga o ni tangata maali leo i New Zealand, ma lea tau le akanata. Ele mawhainu whailoni si whaamatalanga i lea mata upu, ona ua i le whaamasinonga, pe ona li potia ai, e tele au nanga i te tono New Zealand, wa wanoa mo ni se fia mau le fsosoani, po o ni whaatala noanga i ni mawhtianga o whianga iai, e au fiele Victim Support, Depression Helpline, Youth Line, Shine, maisi lava au nanga. Nana nati atu lau whai ngā luenga tinei mui na ua tatangi le longo whaailo o ni mō i le pā manu po le sui au ke lani le asoana nafi, peitai na iloa mulimuli ane na o omia le manuki o daia, le whaailo ma le polo kalame le otometi o na whaapasi fo le suawai pe a tupu se mō. Na whaalia le pulenga le pā manu e le isa tūlanga la matia na iai mo mea o la uma o le pā po ni sifo i o lau whai ngā luenga. O i tu ainga manukia o arangatang e matua popoto tele mai fia fo i sa ili na tā o le pulenga o le awa aini a wala e tau fia toitula i mai o se whaale tonu whaapea e se fulutasi tau sanga le matua o le manuki na taunu mai nevalani i le amatanga o le tau sanga nei. Ia tunu i whafo, e to ofitus ful tolu ni tangata ua whaamaunia ua maali liu se mūna a fie se poloko ni whale no fo Mauttongi i Johannesburg i Afrika i Saute, male silia mal to lima se fulu na manunua pe ona lipotia i le asoana nafi. Ele i manino, po le ale mafua angana mua i le whale fo ngā whale lima i totonu o le aai. O lo o whaawa ona whaiasa i linga alvaenga o tinei mūmo tangata ua maali liu wai i le whaalave lave. O nisi o lipoti o lo o ta wai e whaapea. O tangata ino no fo ia whale e pito to tele ia i lātou mai isi atunu o Afrika. Ua tua ina le company wa alele le Qantas i le whaasala laungo ni pepa malanga, mo ni whai ngā malanga se valu afe ua mai o na tolo po ina. O lo whai ele komisia Australia mo whaatau wanga whaapisinisi matangata whaatau, se tangi i le whaamasinonga e whaasanga i le Qantas. Ona o le whainga ni whaasala launga tau whaasise e ala i le whaawau na whaatau ato ni pepa malanga, mo se umie lua vai aso pe sile atu foi, ai ei fo ini se taimina o tu lava le fast fulfitu aso le umio whaasala launga. Sa le i whailoina fo i le Qantas si tangata o whaatau pepa malanga, mo ni whai ngā malanga se fulu afe, o ia malanga ua mai o na tolo po ina, pe le whaatau nu ina i tutono aso se fulu valu. I le vao me mai u lai lua afe lua, sa le lava i le taimi mo tangata i toi fesuia ia lato pepa malanga. Po o le toi tutongi fo i o nisi tau ngata, o le whaalinga al komisi, sa whaawau pia na whaatau ato le Qantas a lato pepa malanga, i lunga o la lato upenga ta whailangi. Moni aso se lua pesi le atu foi, ma whaatu wai o na tau i tangata, wali whaatau nuina lato whainga malanga mo ia piliota, pe amale se fululi mafe lau whainga malanga, ale Qantas na le whaatau nuina i le vao me mai ulai, lua afe lua. Ua mai a se su e ngau ili ale komisi i le kamupani e whaatatau i le amata upo. I tala i ta alonga.
Ua mai a seilo longa tele na whaia le pūlenga o le lakapia New Zealand mo o wha maoni e le talitonunga e ao na whaia ni suinga te tele i le whaatulanganga o le pūlenga o le lakapi e luani whautuanga te tele o lo o au fiai. I le iloilonga na taita ia David Pilkington ma o lo o au fiele mo o mio se wha ngā solonga whaatu mo oti na ia mauti noa. E filifilia se komiti whaatonu e tūto o tasi a e tala whea ngai o lātou wanga waa whaatasi e male whai o se Stakeholder Council ina ia mauti noa e whaataua ina umaleo i lātou o lo autu i ei whaalāpotopotonga o le lakapi. E le atunu o le asosia tangata lakapia New Zealand Savelina Kasiano e whai se iloilonga e tali ai lo lātou maalilia le whai ngā pāanga le lakapia New Zealand ma le company whaatuma oti o le Silver Lake. E tolu se lau limas fulua whetala le whaatupenga o lea iloilonga a ieini li pote whaapea e ono o atu lava le whitsela wa whetala. O lo ta ua le li poti le lata i le lua se lau tangata na whaatala noa ina i le iloilonga. Masafa i fo ini fesili whaalawa i tele whaape mawhina ngalo tustusia o tangata. Sao fia fo i le iloilonga le tūlanga i lakapia onga. Malo o whautua ina e tatau na yeise no fōle unia lakapia o ngā maululunga New Zealand po secondary schools i tatonu o le Stakeholder Council. E tatau fo i ona yeini no fōmo sui le lakapia tamaita i New Zealand, ka lapo le lakapi super, lakapia Maori whaalapotopotonga whautua Pasifika, whaapea ai ma le Sport New Zealand. Ua whaalia le pole silo le ne tipola New Zealand Jenny Wiley, e le whaalo alo le whaiunga le whaalapotopotonga ne tipola a Ingelani, i le filifilinga o la lātou aulo na lua, e ta alo ma le Silver Ferns i le taamitasanga o le Tiny Jameson Trophy o le nei taupsanga, o le tae ona na whina whaalaulo i le awa Ingelani, mai le eima se tasi o le toos fululua, le na awai i la lātou au na maana malo i le pina siliva, i le ipo le lalangi le na whaia talwai, ai to fitu ni teine fou o le ua filifilia i le au, o le ata alo ma New Zealand, o le ale awai fo i la lātou whaia onga, ai tau ave e le whaia onga lango. Na whaalia le pule silo le ne tipola New Zealand, na vawea na ia whaafiso o taina le ne tipola Ingelani, peitai, ele i maua mai se tali. E whaapea fo i se whai unga na whai e Jamaica i le tausanga talwai. Lea fo ina fili e salatou aulo na lua mo lea ta amilusanga mai una whaata alo ini teine sto o lua ua lewa ile i toe ta alo mo Jamaica. Toe ta alo ai malalatou whai a onga mo ta alo ngai lua. E i wafe valu salau tala na whaasala ina i Jamaica ile neti polo. Ale lalolangi ai whaale tonu ai fo i tulanga tautupe le neti polo New Zealand o na sale whaataunu wina isi ta alo ngai lua ta lua i whaafita uli i visa o teine Jamaica. Tala Fou ia malesi ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le ta.